4, sad! Ajmo. 3, 4, sad! And I just want now to show you this wonderful mountain. This is the best, the most amazing mountain in Serbia. Šara mountain. Šara je meni najlepša planina u Srbiji, a i po mnogima nosi taj epitet. Zato uvek se ovde vraćam sa radošću i nikad mi nije dosadno da dolazim i 100 puta na Šar planinu. Ima toga dosta da se vidi, Šara je ogromna i ovo je samo jedan mali delić njene lepote. Pogledi i prizori koji svakako ostavljaju bez daha. Osjeti Šaru, doživi Srbiju. Dosta od mene. Thanks to Serbia for Youth, so I ask you to join us the next time. Bye bye! Pozdrav svima! Za slučaj da nigde niste bili za zimski raspust i niste uživali u čarima snega na obroncima neke planine. Za slučaj da nigde niste otišli eventualno ni za prolećni raspust, kraj maja je najbolje doba godine da posetite Šar planinu i da vidite kako to izgleda biti nebu među otići nebu među oblake, videti kako to izgleda, gledati oblake odozgo, a da to nije iz aviona. Dakle, posetite Šar planinu, uživajte u različitim godišnjim dobima, sve u 2 do 3 dana, pridružite se Srbiji za mlade. Pozdrav!